ngo indege igiye kurasa igenda amasegonda make rwose, iminota nk'ibiri cyangwa itatu yagezeyo yamaze kurasa. Imirwano rero ibera nko mu birometero nka 40. Umujyi wa Goma ufite ibibazo byinshi kubera ko kugeza amagingo ayanga y'umuhanda bakoresha ni imihanda ibiri isigaye, ariko iyi mihanda ibiri nayo ishobora kugwa mu biganza bya M23. Iyo amabombe akubita ni hafi y'umujyi, kandi kuva mu mujyi wa Goma kugera Isake ni ibirometero 25. Ibyo bice byose birimo M23 hafi aho. Uko umutekano ugomeza kwigaragaza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ni nako abasesenguzi mu bya politike nabo bakomeje kugenda basesengura akantu ku kandi mu myigaragambyo iherutse kuba, ndetse kandi n'ubwicanyi bwakozwe n'igisirikare cya FARDC bukomeje kwigaragaza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero hari ubwicanyi buherutse kuba umusirikare agatwikwa rwose, ndetse n'ubundi bwicanyi bugenda bubera hirya no hino mu ntara zitandukanye, yaba Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi. Umusesenguzi rero usanzwe ari aho imirwano ibera, ndetse kandi ukurikirana hafi byose nibyo agiye kutubwira. Ese ubu bikomeje kugenda bigaragara, ubu ngubu haravugwa iki? Byose ni amakuru akomeje kudutangariza, umva uko abigaragaza. Nibyo wahereye ku cyo numva. Ubu tuvugana ndi hagati mu mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habyutse amabombe menshi, indege zirasa, ku buryo indege zagiye zijya muri teritwari ya Masisi. Abantu iyo bumva teritwari ya Masisi bumva ko ari kure y'umujyi wa Goma. Ntabwo ari kure cyane, kuko kuva mu mujyi wa Goma kugera aho bita Isake ni muri teritwari ya Masisi, ahantu ukunda kuvuga. Kandi kuva mu mujyi wa Goma kugera Isake ni ibirometero 25. Urumva ko atari kure cyane. Imirwano rero ibera nko mu birometero nka 40, ibirometero 40 ku ruhande rumwe. Ndimo ndavuga mu majyepfo nako mu majyaruguru y'Isake. Mu burasirazuba bw'Isake urumva harimo ikirunga cya Nyiragongo, harimo ishyamba cyangwa se pariki y'ikirunga. Urumva babisangiye n'umujyi wa Goma. Wajya mu burengerazuba bw'Isake hashira amajyaruguru hari Mushaki nayo maze kuyimenya, nubwo utazi muri biriya bice, ariko bitewe n'ubusitani bwaho n'intambara zigenda ziyabera buri wese ahita ahamenya. Ibyo bice byose birimo M23 hafi aho. Niyo ngo indege igiye kurasa igenda amasegonda make rwose, iminota nk'ibiri cyangwa itatu yagezeyo yamaze kurasa. Urumva niho imirwano ibera. Noneho ukagaruka ahangaha mu mujyi wa Goma, nanone mu burasirazuba bwawo bushyira amajyaruguru hari ikibaya gihuza Goma na Kibumba, naho hari umutwe wa M23 habera imirwano. Urumva iyo tureba, ngo ndimo ndagaragariza abantu kugira ngo bamenye uburyo umujyi wa Goma ufite ibibazo byinshi. Umujyi wa Goma ufite ibibazo byinshi kubera ko kugeza amagingo ayanga y'umuhanda bakoresha ni imihanda ibiri isigaye. Umuhanda uva Igoma Sake Masisi ku zone unyura za Mushaki, ko uwo muhanda uracyatorwa n'abarwanyi ba FARDC. Hakaba n'umuhanda uva Goma Sake ugaca Minova ugakomeza muri Sud Kivu ukagera za Bukavu. Uwo muhanda nawo uracyakontororwa na FARDC, ariko iyi mihanda ibiri nayo ishobora kugwa mu biganza bya M23, kuko nk'uyu muhanda uva Sake Goma Mushaki za Masisi, M23 kugira ngo ugere ku muhanda hari ibirometero bike cyane, hari ibirometero bitarenze 3. Urumva ko uwo nguwo nta cyizere kiriho yuko bashobora kuwugumana. Wenda nk'uriya w'Isake wo haracyara akagendo nk'ibirometero nka 20 kugira ngo bawugereho. Urumva ho haracyara urugendo. Urumva rero iyo amabombe akubita ni hafi y'umujyi, iyo barwana ni hafi y'umujyi, n'igihe gitoya. None no kuba iyo mihanda ishobora gufungwa, umujyi wa Goma ushobora guhura n'ikibazo. Nuvuga ngo
icyo baba basigaranye gusa ni inzira ijya Bukavu yo mu mazi, kandi Bukavu nabo bakenera ibyo kurya cyane biva mu giturage, barisangira na Goma biva mu giturage, kuko ntabwo Bukavu yagemurira Goma ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo indi nzira bisigaye ni u Rwanda runyuramo ibiceri, runyuramo ibya bicuruzwa biva hanze, ariko cyane cyane byo mu nganda. Urumva rero bya bindi by'ibanze, imboga, ibishyimbo, ibiki byose bishobora kuba ikibazo mu mujyi wa Goma. Gusa M23 ntabwo igifunga imihanda, ahubwo leta ya Kongo mu minsi yashize niyo yagendaga ifunga imihanda, ikavuga iti ntabwo munyura ahangaha. N'ubu ngubu uyu nguyu wa Rucuru, Goma Rucuru, nibo bawufunze bitewe n'amabomba arimo kuraswamo muri uyu muhanda muri kiriya kibaya. Noneho wa Kicanga, Goma, Sake, wo kubera intambara iri kuberamo ntabwo uri gukoreshwa. Urumva rero n'uwamushaki nawe ashobora kuzabera intambara n'uriya wa Minova, kuko biri kwegerezwa n'abarwanyi ba M23. Goma yabigiye mu kaga ko kubura ubucuruzi bwaba bugiye dawuni, kuko ntabwo babona ibyo kurya, ntabwo bacuruza za marishandizi zabo ziva hanze, ntabwo babona abaguzi, kuko abaguzi nini babakura muki mu interiyeri iyo hepfo mu byaro. So ni gutyo ikibazo cya Goma giteye. Imirwano y'ejo habayemo amabombe menshi hagati y'abarwanyi ba M23 na FARDC, gusa ntabwo babandi barwana badvasinga cyangwa se barwana imbona nkubone n'imbunda ntoya, ntabwo byabaye convention war. Yes, noneho n'uvuga ngo byabaye mu kibaya cya Kibumba, yuza Goma na Kibumba, none biba aho bita Bambo na Kishishe, naho byarabaye. N'izo ndege zaje kurasa, gusa muri Masisi ejo hiri wari karume, n'uyu munsi bibyutse ari karume, uretse ko na haruguru naho ruguru yanjye ndimo kurebesha amaso hano za Munigi, za Kibati, mu kibaya naho ndumva bibyutse ibiri karume, baratuje. Noneho hari ikindi warumbajije ku kijyanye n'ubwicanyi burimo gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko harimo abatutsi bari kwicwa, nibyo abagahohoterwa n'abaturage, ariko nanone ntabwo ari bo gusa Batista, kuko ngira ngo niba wigeze kubona video inateye n'ubwoba, njye nagize n'ubwoba bwo kuyireba. Narebye ahantu bita za iriya ruguru za Beni, ndeba uburyo abo bita ba Kodeko atarasobanukirwa ibyabo neza, ko ngiye kuzabyiga. Ndeba umutwe wa Kodeko, ese ni iyihe mpamvu bavuga ko ari uw'abakongomani ariko ukica abakongomani? Ndabimenya neza, ariko ngiye kuzakurikirana iby'uyu mutwe uvugwaho gukorana na ADF. naro uyu mutwe wishe abaturage nabi ku buryo nabonye video nanjye ubwanjye inkora ku mutima. Video bafata imirambo bakajya bagenda bacucuma nako bayirunda mu mashashi, ari inyama gusa, harimo utwana, harimo abamama, hari n'iki, ku buryo mu by'ukuri ntabwo bavuga ngo ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa bari gupfa n'ibyo, ariko nanone n'abariya nabo bo mu bwoko bw'abandandi nabo bari gupfa. N'abanande, ariko inanga dufite ukuntu twita n'abandandi. Urebye za Ituri ni impfu n'iki byose. Mu by'ukuri iyi este ya RDC ifite ikibazo gikomeye cyane, kuko niyo umanutse muri Sud Kivu ukagera iyo za Mwenga, zahe, usanga abantu bapfa umunsi ku wundi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni intambara, umutwe wa M23 gusa ufite ikibazo cyo kuvuga ngo niwe uri guteza ibibazo cyangwa se indi mitwe, gusa ni ikibazo gihari kandi kiri rusange, ikibazo kinakomeye cyane. Hanyuma ijambo rya Perezida Tshisekedi yatangaje ku bijyanye n'umutekano, benshi bari baryiteze, ubu barimo kurivugaho iki? Nta gitangaza kirimo ku cyo yari kuvuga ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyari kuba igitangaza ni uko yari kuvuga uburyo agiye kugikemura, gusa mu ijambo rye ntabwo ugeze yinjira mu buryo bwo gukemura iki kibazo cyane. Ahubwo ikintu cyatunguye abantu benshi ni uburyo yagarutse ku ngabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, agaruka ku ngabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ejo bundi twabonye MONUSCO ivuga iti
twebwe tuzatanga dushake tuzave n'amaraso n'iki kugira ngo turinde umujyi wa Goma, kugira ngo wenda hari iyo na Kinshasa hari ukundi kuntu byageze ko bari bubongere manda. Abantu benshi rero batunguwe n'iki no kumva yuko ngo igomba kuva muri iki gihugu. Gusa mu mpumeko y'abanyekongo nagiye nganira nabo, bo bavuga ko hariya ari ukugira ngo bayobye uburari no gushimisha abaturage, kuko izi ngabo ntabwo bazikunze namba, yaba iza EAC yaba iza MONUSCO ntabwo bazikunze. Noneho bo ikibarimo baravuga bati buriya ni ukugira ngo acubye tansiyo mu kinyarwanda bayita ngo iki, ya ubukana, yego. Bo baravuga bati ikigaragara cyo ni ukugira ngo acubye ubukana cyangwa se n'uburakari abaturage bafitiye izi ngabo. Noneho bo batunguwe baravuga bati se zava ahangaha, mu kuva ahangaha wenda ko zagira gutya zigafatanya na FARDC bakaba bahagarika M23 ntikomeze kugira umuvuduko uri ku rwego rwo hejuru n'iki. Rero bakavuga bati ibi ngibi ni ukugira gute, ni ukuyobya uburari kugira ngo yumve ko abaturage bumvise ko bagomba kuva muri iki gihugu, hazashakishwa andi mayeri yatuma nanone rya jambo ry'umukuru w'igihugu rigira agaciro, ariko nanone bagashakisha andi mayeri yo gutuma izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziguma muri Kongo, bitewe wenda n'indi mpamvu bakreye. Nanone ku rundi ruhande bakavuga bati buriya arashaka amajwi kugira ngo yumvishe abakongomani yuko izo ngabo zigomba kuva muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyine niyo mpamvu nkubwira, kuko ntabwo FARDC ingabo z'igihugu cya Kongo zajya gufata umwanzuro nk'uriya perezida atabizi. Urumva rero harimo abaturage bahangaha muri iki gihugu babashizemo dilema, bari muri dilema, bari mu gihirahiro. Ni ukuvuga ngo kugeza magingo aya ngaya nta jambo bafite ku buyobozi bwabo. Noneho byakubitiraho n'intambara. Urabizi ko mu bihe by'intambara abaturage bagira ubwoba bwo kuvuga, baravuga ati nimvuga baranyica. Urumva abaturage bo bari muri dilema. Nta byumweru bibiri bishize habayeho gusinyana amasezerano, none perezida agiye kuvuga ijambo rye rya nyuma risoza manda, avuze ko batabashaka mu gihugu. Urumva rero harimo kuvuguruzanya, harimo gushyira abaturage muri dilema, mu gihirahiro. Kugeza magingo aya ngaya cyakora dushobora kuzabona muri iyi minsi iri imbere ibindi bintu bisa nkaho bikomeye, bitewe n'imikino iri kubera muri guverinoma. Yewe noneho n'abaopoza nabo batangiye guhura, wabyumvise ko bahuriye muri South Africa, ba Moise Katumbi, ba Efayum, yego Mukwege. Uwo ni umusesenguzi mu bya politike ukomeje kwigaragaza mu bikorwa bitandukanye, atubwira amakuru yaragenda avugwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Natwe dukomeje gucukumbura akantu ku kandi. Ukomeze ubane natwe rero mu kanya n'indi nkuru irabigezweho. Ukomeze ubane natwe rero mu kanya n'indi nkuru irabigezweho. Ukomeze ubane natwe. Uyu munsi ikoranabuhanga urisanga mu ngeri zitandukanye z'ubuzima bwacu bwa buri munsi, haba mu buvuzi, mu myigishirize ndetse no mu nzego z'umutekano. Uyu munsi tugiye kureba ikoranabuhanga rihambaye rikoreshwa mu gisirikare cyo hirya no hino ku isi kugira ngo twinjiranemo neza. Reka tubanze turebere hamwe ibihugu biyoboye isi mu kugira ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikare ndetse n'umubare utari muto w'ingabo ibyo bihugu biba bifite. Gusa none nubwo byagiye bigabanyirizwa ingengo y'imari byari bisanzwe bikoresha, gusa ntago byabujije igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza ku mwanya wa mbere mu bihugu bifite ingabo ziri ku rwego rwo hejuru kuruta ibindi byose kuri isi ya rurema. Mu cyegeranyo cyakozwe mu bijyanye n'umutekano w'isi cyerekanye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu cyateye intera mu gisirikare, Uburusiya n'Ubushinwa bigakurikira, mu gihe n'ubundi igihugu cya Canada aricyo kiza ku mwanya wa nyuma ku rutonde, naho Misiri kikaba aricyo gihugu cyonyine cyo muri Afurika cyagaragaye kuri uru rutonde. Uyu munsi ibihugu bya Afurika byayobotse ikoranabuhanga rya drone ryo mu gihugu cya Turukiya. Mu byumweru bya vuba ahangaha rwose bishize, zimwe muri drone zo mu gihugu cya Turukiya zagejejwe mu gihugu cya Togo cyo muri Afurika y'Uburengerazuba.
ndetse kirimo kugorwa no guhashya kwinjirirwa cyangwa se gucengererwa n'abarwanyi biyitiriye idini rya Isilamu berekeza mu majyepfo bavuye muri Burkina Faso. N'igihe mu kwezi kwa gatanu Niger n'ubundi yakiriye drones zigera kuri 6 z'ubu bwoko bwa drones zikora imirimo itandukanye kandi zihuta zo gukoresha mu bikorwa byayo bya gisirikare byo kurwanya imitwe y'intagondwa aho ngo muri icyo gihugu nyine. Ibindi bihugu byo muri Afurika byaguze drones rero birimo nka Ethiopia, Maroc, Tunisia, mu gihe n'ubundi Angola nayo yagaragaje ubushake. Ariko uwa mbere kuri uyu mugabane ushobora kuba yarakoresheje izi ntwaro zikora nka maneko zikanagaba ibitero ashobora kuba ari leta yemewe n'umuryango w'abibumbye muri Libya, aho zatahuwe mu mwaka wa 2019. Zishobora kuba arizo n'ubundi zafashije abasirikare bayi Tripoli gusubiza inyuma inyeshyamba zo mu burasirazuba. Ku baguzi bo muri Afurika cyane cyane n'ubundi bihugu bikennye cyane, izi drones zitanga amahirwe yo kubaka ingufu zo mu kirere bidasabye ikiguzi kinini cyane mu bikoresho n'imyaka yo gukora imyitozo yo ku rwego rwo hejuru ikenewe mu kubaka igisirikare gisanzwe kirwanira mu kirere gikenera indege z'intambara zirimo n'abapiloti. Iki ni ikintu cy'umwihariko kireshya cyangwa se nanone gikurura za leta ya Niger na Togo. Izi leta rero n'ubundi zihanganye n'ingorane y'urusobe yo guhashya imitwe ifite umurava cyane kandi ikora yimuka y'intagondwa ziyitirira Isilamu, ishinga ibirindiro mu bihuru ikanagenda yihuse ku butaka buriho ibihuru n'ibiti bigufi byo mu karere ka Sahel. Zigenda kuri moto zigiye gutega n'ubundi imitego kugaba ibitero bitunguranye ku bigo byitaruye ibya gisirikare n'iby'abajandarumuri. Igisirikare cya Niger kimazemo imyaka gihanganye n'iki kibazo kirwana n'intagondwa mu karere kariho imipaka 3, aho iki gihugu n'ubundi gihurira na Burkina Faso na Mali. Hari mu ntera y'urugendo rw'imodoka rw'amasaha make uvuye mu murwa mukuru. N'ubundi abasirikare ba leta ya Niger bari no mu gikorwa kigoye cyo kurinda akarere k'amajyepfo ashyira uburasirazuba, kukarinda ibitero by'imitwe yitwaje intwaro harimo Boko Haram n'ishami ryo muri Afurika y'uburengerazuba ry'umutwe witiye leta ya Isilamu. Ariko nanone kuri Togo kukuri kutaziguye kw'inkeke y'intagondwa zitira Isilamu urebye n'ikintu gishya kuri yo kandi kihangayikishije cyane. Mu gice kinini cy'imyaka 10 ishize ibikorwa by'imitwe y'iterabwoba n'ubundi byagarukiraga gusa ku gace ka Sahel ko hagati ya Mali, Burkina Faso ndetse na Niger, na cyane cyane mu duce muri rusange twitaruye imipaka y'ibyo bihugu bihana imbibi n'ibihugu bikora ku nkombe y'inyanja nka Cote d'Ivoire, Ghana, Togo na Benin. Ariko mu gihe cya vuba ahangaha n'ubundi iyi shusho yatangiye guhinduka mu gihe n'ubundi imitwe yitwaje intwaro yongeraga imbaraga mu bikorwa byayo, ikagera mu gice kinini cya Burkina Faso no mu duce tw'icyaro ko ku mipaka ihana n'ibyo bihugu bine. Koreshwa rya drones rero si iry'ubu gusa cyangwa se nanone si rishya muri Sahel. Ubufaransa na Amerika bifite ibigo bya drones muri Niger zikora mu gufasha n'ubundi na gahunda y'umutekano ya leta ya Niger. Ku bihugu rero binini nka Ethiopia, ab'ingabo za leta zimaze amezi 21 zirwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Tigray People's Liberation Front, izi drones rero zabaye igikoresho cy'ingirakamaro cyane cyo kwagura muri rusange ubushobozi bw'igisirikare. Kugeza mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka, abakozi bo mu miryango itanga imfashanyo batangazaga ko drones zari zimaze kwica abaturage b'abasivile barenga 300 mu ntambara yo muri Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia. Kandi n'igisirikare cya Togo cyemeye ko cyishe n'ubundi abasivile 7 b'urubyiruko mu buryo bwo kwibeshya nyuma y'uko indege ntibiramenyekana niba yari irimo umupilote cyangwa se niba nta mupilote wari uyirimo, iketse kabo bari itsinda ry'intagondwa ndetse ikabagabaho igitero ku itariki ya 9 n'iya 10 y'ukwezi kwa 7. Ibyago by'uko habaho amakosa nk'aya ahitana ubuzima bw'abantu biri hejuru cyane mu gihe hari ugushya ubwoba ku gisa no kwinjirirwa n'iterabwoba cyangwa se n'intagondwa zitirira Isilamu. Muri Togo na Niger, ubufatanye na Turukiya bwo kubona izi drones zero ni ingirakamaro mu rwego rwa politiki, bugabanya gushingira ku bufatanye bwa hafi bwo mu rwego rw'umutekano bufitanye n'Ubufaransa bwahoze bubukoloniza, aho igice kinini cy'abaturage babyo gikomeje n'ubundi kutabona neza ubwo bufatanye bifitanye n'Ubufaransa. Ku ruhande rwa Turukiya nayo hari ibireshya umubano n'ibihugu ushingiye kuri drones cyangwa se drone diplomacy n'ubufatanye mu bya gisirikare bimaze kuba igikoresho gikomeye muri gahunda y'ububanyi n'amahanga muri Afurika yo mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara,
ya Perezida Recep Tayyip Erdogan. Icyo gikoresho rero cyuzuzanya n'imbaraga za Turukiya zimaze igihe kirekire nko kubaka ibibuga by'indege n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi bikomeye. Kandi no mu bakomeye muri politiki no mu bucuruzi muri Turukiya naho hari isano hagati yabo. Kompanyi ikora drones rero twakubwira ko iyoborwa n'abavandimwe babiri b'abagabo, umuyobozi mukuru wayo n'ubundi n'umuvandimwe we ukuriye ikoranabuhanga muri iyi kompanyi. Kwirindira umutekano twavuga nk'ikoranabuhanga ry'abanyayisiraheli yise Iron Dome, yikoreshwa n'iki gihugu mu kurinda ko cyaterwa misile zaba ziturutse ku banzi bacyo. Ubu buryo rero bufite inkomoko mu ntambara ya Isiraheli yarwanye n'abarwanyi ba Hezbollah bo muri Libani muri 2006. Twakubwira ko icyo gihe rero ibisasu bya rocket n'ubundi byarashwe muri Isiraheli byangiza byinshi cyane, bitera abantu benshi guhunga n'abandi babarirwa muri za mirongo barapfa. Nyuma y'ibyo Isiraheli yavuze ko rero igiye gukora uburyo bushya bukoresha za misile bwo kwirinda akaga nkako. Uruganda rwa Isiraheli rero bakoze ubuhanga bwa Iron Dome itangira gukora muri 2011. Iron Dome rero nka bumwe mu buryo buteye imbere cyane bwo kwirinda ibisasu ku isi. Ikoresha za radari mu kubona no gushwanyaguza ibintu birashwe mbere yuko igira icyo byangiza. Ubu buryo rero bukora mu bihe byose by'igihe kirekire ndetse bubasha kurwanya ibisasu byose birashwe bugufi nka za roketi zirashwe ziturutse muri Gaza. Iron Dome yari ihenze cyane kuyikora, ariko abayikoze bo bavuga ko ikwiye agaciro ifite kuko ifite ikoranabuhanga ribasha gutandukanya misile zishobora kugwa ahantu n'izitahagera. Iyo bigenze gutyo rero mu kanya gato cyane imbunda ziri hamwe n'izishobora kwimurwa zihita zirasa misile zo gushwanyaguza ikintu icyo ari cyo cyose. Iryo koranabuhanga rero zeretse ko kiri kuza kandi giteye inkeke. Imyaka irenga 10 rero kuva Iron Dome zitangiye gukoreshwa irashize, ndetse Isiraheli ubu ifite izigera ku 10. Izi rero zashyizwe ahanyuranye mu gihugu, buri imwe ifite imbunda nini 3 cyangwa se enye zishobora kurasa misile 20 icyarimwe zo gushwanyaguza ibirashwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Isiraheli niko yabitangaje. Gusa nanone bamwe mu basesenguzi bavuga ko abarwanyi bo muri Gaza muri iki gihe bari kohereza roketi nyinshi cyane mu buryo bwo kunaniza no kunyuranya. Gusa nanone bamwe mu basesenguzi bavuga ko abarwanyi bo muri Gaza muri iki gihe bari kohereza roketi nyinshi cyane mu buryo bwo kunaniza no kunyuranyiriza Iron Dome. Ibi bituma rero buhibazwa aho ubushobozi bwazo bugarukira. Ibihugu kandi nk'Ubushinwa byagiye bikora izindi ntwaro zuzuye tekinoloji ihambaye cyane, kubera ko iki gihugu n'ubundi cyakoze intwaro ikoreshwa n'amashanyarazi. Iki gihugu cyaje rero gikurikira ibindi nk'Uburusiya, Amerika na Iran mu bihugu n'ubundi bimaze igihe bitunze imbunda zikoresha amashanyarazi. Ni imbunda rero ziramba kandi zigira igipimo cyo ku rwego rwo hejuru ku muvuduko udasanzwe. Urugero rero imbunda Ubushinwa bufite ngo ifite ubushobozi bwo kurasa ikintu kiri muri kilometero 200 mu masegonda 90 gusa. Ikinyamakuru Slate muri 2005 cyatangaje ko buri imbunda imwe mu z'Ubushinwa butunze iri hagati y'amayero 21,000 n'23. Imbunda rero zikoreshwa n'amashanyarazi zikoresha ingufu za rukuruzi mu mwanya wo gukoresha puderi kugira ngo n'ubundi zisohora amasasu. Igisirikare cyo mu mazi cya Amerika n'ubundi cyatangiye gukora mwene izo ntwaro kuva muri 2005, ariko ngo byasabye imyaka ngo zitangire gukoreshwa. Amakuru avuga ko muri 2011 aribwo Ubushinwa n'ubundi bwatangiye gukora intwaro zikoreshwa n'amashanyarazi. Amagerageza ya mbere rero yakozwe muri 2014. Hagati ya 2015 na 2017 izo ntwaro n'ubundi zongerewe ubushobozi bwo kurasa kure cyane. Mu kwezi k'Ukuboza muri 2017 zashyizwe ku mato y'intambara zigeragerezwa mu nyanja. Hagati aho ariko twakubwira ko ikigo mpanga dushye kirasaba n'ubundi abagira neza bo mu burengerazuba bagiye intwaro ngo bakore ku buryo babaho protokole zabafasha system zikozwemo intwaro nshya zajya zihuzwa na Delta. Mu ikoreshwa ry'iyo drone rero hakozwe imbunda kabuhariwe mu kuzihanura, iyo yitwa Drone Gun Tactical. Iyi ntwaro rero ishobora n'ubundi guhanura drone iri mu ntera y'ibirometero 2 n'igice. Impamvu nuko rero ikorera kuri frequency yo mu guhanuriza mu ntera ingana gutya. Uburyo bwo kurinda drone zireba bwakoreshejwe mu mikino ya Aziya y'Epfo mu mwaka 2019. Muri ubwo buryo n'ubundi hahanuwe drone zisaga 7 zari mu gace kagendagamo indege ya perezida wa Philippines. Kuba zaraketswe gusa rero zahise zitungwa
yambuwe. Uyu munsi rero ikoranabuhanga rirakomeza gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, ndetse by'umwihariko mu gisirikare rirakomeza gufata indi ntera n'ubundi mu rwego rwo kugira ngo ibihugu bigaragaze ko biri kwirindira umutekano no kuzamura ubushobozi bwabyo mu bijyanye n'igisirikare.